Give it to me. Give it to me. Nešto kratko, ali slatko. Kao što je bio kratak ovaj jednominutni film, tako je kratak i sladak festival jednominutnih filmova u Požegi, koji će ove godine se održati po 23. put. Tim povodom s nama je Željko Balog, direktor festivala. Za one koji još nisu uspjeli čuti svih ovih godina za festival, recite o čemu je riječ. Znači o čemu je riječ. Eto, kao što ste rekli, festival je pokrenut 1993. godine i neprekidno od tada traje, evo, ove godine je 23. po redu. U ovom razdoblju smo primili preko 5000 filmova iz 78 zemalja svijeta i zapravo kad smo ga pokrenuli pojma nismo imali što će se dogoditi i kako će se razvijati. Kako ste uopće naišli na pojam jednominutnog filma? To je jedna posebna kategorija. Da, to je posebna kategorija. Naime, Švedski filmski institut je tu kategoriju na neki način promovirao i nama se činilo kao zgodna ideja. Isto nismo znali da će to krenuti u tome smjeru. Jer u Požegi gdje se festival održava imamo filmski klub i mislili smo da je to zgodna forma da se mladi naraštaji koji snimaju filmove uče na minuti. Ispostavilo se da je minuta puno zahtjevnija, to dobra minuta. Ispričati priču u jednoj minuti, da bude zabavno, da bude interesantno, intrigantno. Kakvih sve žanrova ima u tim minutama? Sve. Sve, jel da? Znači, svi mogući žanrovi i kod nas je to otvoreno za festival. Jedino ograničenje 60 sekundi, ni malo više, kraće može biti. Da, do 60 sekundi. Da, do 60. Da. Da li ste spremni za 23. festival? Pa, računamo da jesmo, znači 23. festival je u petak, no mi smo tijekom godina, evo zadnjih par godina je zapravo festival postao, što bi rekli, lokomotiva. Evo, nažalost, u Požegi od 1999. nema kina. Od 4 kina pali smo na 0 kina. Pa je onda festival poslužio zato, mi počinjemo sutra već programima koji se zovu Požeški filmski tjedan, kroz koji će biti radionice dokumentarnog filma za djecu, filmovi, kratki dječji filmovi za djecu, igrani film za djecu, film i za odrasle, prošlogodišnji pobjednik sa Pule, da bi to sve na kraju finiširao i s našim festivalom. Festival koji u biti, odnosno njegov taj središnji dio, traje 40 minuta ili sat vremena? 60. Znači imamo u službenom programu 60 filmova. To smo ovako izabrali simbolički da bude, a i nije bio problem jer ove godine smo primili 445 filmova na natječaj iz 42 zemlje. Izgleda se sad zadnjih godina afrički autori navukli. Ove godine smo imali prijave novih zemalja iz Etiopije, iz Libanona i iz obale Bjelokosti. Ima li sličnih festivala i drugdje? Ima. Ovi nekoliko po Europi su dosta mlađi, nego izgleda smo mi ponukali još u nekim zemljama da krenu s tim. Recite koje su sve nagrade na festivalu? Nagrade na festivalu su Grand Prix, znači za apsolutno najbolji film, zatim zlatna, srebrna, brončana plaketa i nagrada publike. Znači, to smo od početka išli da se i publika aktivno uključi u biranje filmova i mogu reći da se prvih godina je to bilo malo navijačko, ali sad se isprofilirava i izoštrila svoja osjetljiva i publika, tako da se često puta jako dobro poklopi i sa žirijem i sa općim jednim mišljenjem koji je film najbolji. Koji su članovi žirija ove godine? Ove godine zemlja partnera nam je Njemačka
član žirija su... Pohvalno, Da. Imamo mi još partnera i mijenjamo ovog nositelja. Nositelja, da. Jer su nam još i Poljska, i Italija, i Brazil, ali to kao dopartneri, recimo. Njemačka, tako da je dr. Helmut Ludwig iz Njemačke, Maja Zečo, glumica iz Mostara, zatim Kristijan Milić, hrvatski redatelj, Velimir Grgić, da ne nabrajam čim se on sve bavi. I naše gore iz naše udruge Zvonimir Karakatić. Kako ćete riješiti taj problem s kinom? Jeste tražili možda neka sredstva od HAVC-a, oni su pokrenuli ta digitalizirana kina, kako da Požega nije se našla u tim planovima? Vi se održavate festival u dvorani bivšeg kazališta? Da, to je dvorana bivšeg kina koje sada ima funkciju gradskog kazališta, a eto, za ovu priliku je i kino. Kako riješiti to? Pa eventualno se čeka sad taj, mislim, treći krug HAVC-a. I jednostavno prije toga, ne znam, iz raznih razloga nije pokazana želja pa se nismo uključili. Jasno, nismo onda ni dobili mogućnost otvoriti kino. Požega je poznata kao sjecište raznoraznih kulturnih i gastroputeva. Vole li gosti doći tamo? Ja sam bio puno puta u Požegi na tom festivalu, vjeruj mi da vole, da. Naime, osim što su ova forma filmska, eto, kažem, može zadržati koncentraciju, ja mislim, svakom gledatelju, mi ne nudimo samo filmove, nego je to spoj i svih onih ugođaja koje može Slavonija pružiti, pogotovo sjećam se, gospodin Ilinčić je jednom napisao u novinama Požeška hrvatska kapljica. Znači, najbolja, što bi rekli, kontinentalna vina su iz našeg kraja. Eto, da se skromno... Ne znam, je li gospodin Eningi još uvijek sponzor? Da. Onda znaš da je fino, da. Tako da mislim da ljudi odu s potpunim i filmskim, a i svim i enološkim i gastro, jednim utiskom i rado se i vraćaju. Iće i piće. Da. I filmovi, naravno. I filmovi na uprvom Imaju li planu. ipak najviše šanse, to sam primijetio kad sam dolazio na festival, filmovi koji imaju neku humorističnu poantu ili tako nešto? I ne, to je možda bilo u početku tako, ali sjećam se prošle godine bio iz Austrije član žirija, on je bio, recimo, austrijska produkcija je pretežno tako, sa nekim šaljivi filmovi i slično. On je bio zapanjen zapravo kakvih ozbiljnih je bilo filmova i nije mogao jedno vrijeme doći sebi. I molio je, može li to prikazati u Austriji, jer zapravo, zgodni su, ne treba podcjenjivati komedije, treba napraviti dobru komediju, no banalne komedije, onda to nije pravi film, a mi imamo ove godine, recimo, povećan broj dokumentarnih filmova, što je isto jedna zanimljiva stvar, u minuti napraviti dobar dokumentarac. Da, to je interesantno. Mislim da prije nije, rekli ste za nagrade koje su, mislim da prije nije bilo ove od 1000 eura, jel? Da to je novčane, jel? Da. Grand Prix smo negdje, ja mislim, poslije 10. festivala ili još kasnije. Kasnije ste uveli, da. Uveli Grand Prix, tako da, eto, stimuliramo autore. Da. U Požegi sutra započinje i Požeški filmski tjedan koji završava festivalom jednominutnog filma 29. i 30. svibnja. Što nudi sve tjedan? Što nudi tjedan? Znači, sutra već na uranak počinje filmska radionica za dokumentarni film za požeške osnovnoškolce i oni će u 4 dana snimiti film o 4 požeška trga i to će biti spojeno sve u jedan film, tako da će se već u četvrtak poslijepodne moći vidjeti premijera. Zatim u popodnevnim satima će biti dječji animirani filmovi za djecu. Moći će, kažem, pošto Požega nema kina, onda smo iskoristili priliku, pogledat će isto učenici, to je lektivna građa, film Koko i duhovi. U srijedu imamo na rasporedu između ostalog i film broj 55. Kristijana Milića. Žirija, da.
dan prije samog festivala imamo jedan poseban program zemlje partnera i ovih do partnera, što sam rekao. Italije, Jedan Brazila, izbor, Poljske, Italije, da. Brazila. Znači, to će biti jedan uvod u ovo što će se dogoditi u petak. A u petak veliko finale. Biće ulomak iz filma 55 od Kristijana Milića koji traje minutu da vidimo koliko je mrtvih ljudi unutar te minute. Puno stane kod njega u minutu. Je li subotom još uvijek onaj tradicionalni izlet? Je. Da, evo to ne propuštamo uvijek otići na neku od lokacija Požeštine. Tako da ima slučajeva da ljudi onda, to je jedna i turistička i kulturna ponuda, pa od gostiju neki se zadrže kod nas, neki možda odu do Jadrana. Što ste odabrali, koju lokaciju ove godine za Pa izlet? ova lokacija, još nismo nikad bili, to je Zlatni lug novijeg, otvoreno prije nekoliko godina. Eto, kao što samo govori, nadomak Požege, a ugođa je jedan rustikalan. Da. I nadam se da će biti lijepo vrijeme, tako da imate i lijepi taj izlet. Zahvaljujem se našem gostu na jutarnjoj posjeti i Festival će biti uspješan, to ne moramo posebno željeti jer ima svoju publiku i omiljen je prilično. Da. mi ostajemo